Tunizong avela Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow vezosi host kay ma SEIMINLAL KIPGEN na bon chawin lim na kahin nay kini nahi Talkshow hin guest tamta ki Kovin la sa thema ki Kovin chule actor actress ki Kovin chule eho Kuki society aga vet zui thei na to thupi ta ta nei a hilowa hi a hile ehon iga ki hilna thei mi personality nei tamta ta zong ki Kovin khang tha zong ki Kovin te se zong ki Kovin chule hiti chun Talkshow ibolo to kilhan hin tu ni zong ho Impact TV Kuki channel studio a guest kat hong ki Kovin ama hi khang tha cha khat hi me zong hoi ta hi in chule ama hi Manipur a ko na hi point Assam Narangi a ko na hi in chule ama hi quality hi chombele khat hi in ji chun tuni ama quality pa hi expose ibol diu chule hi chi hi next generation ti taute or film industry langa lunglut hoin isan gya phachom na hin nei thai ding ham ti thua zong hin ki ho diu hin hi ji na ma sa pen min hin ta langin kating MC SEIMINLUN jo ama hi cinematography chula editor hi in ama zo Impact TV Kuki channel studio an hung thai zin lem na ka hin nei na hi ai le min chu SEIMINLUN jo ka hin ti tan na ai le nang ma details si taute nang ma chanchin thu na nu le pa min chule ja asama jong na hi ta kra ni mi pi tam ta reverse wa jong hin na het be nom ni ta san mi hi ji chun nang ma thu hi details are introduced na hum ke bol thai de came in MC SEIMINLUN jo pau ka hai Kuki ka ma ka ne par ka nom Kuki bom ka pau kan church line Kuki KWSI pujun jo pau ka ta poi Kuki bo ka thoji ka pa min jo chin khulet jo kanu min baizalam jo kanau nu lam nei ning jo kanau pa SEIMIN kap jo suita mi nga ni hung da ai le asama hi tira na asama na chen kha kapa jo army ana ma 2005 ya 6 posting ta jo binogria fa jla pra ipu yo ta jo family mi ga mai pu yo ja pra jo le kha kan si binogri tu Shillong to Guwahati ka chen ta ai le to ai komizat na hitam le khai chen na simam 24 ga da 24 ga ya 12 ka cha BA first year ka chai jo ka bol lai ta chilanga ka lung be sa chilanga chu ka chi pai dal ta lekha nga ta na ai wa ho ti poi na isa jong hi career na kisip thai tho hin career sip thai lo in cha ko nai thupi ta na hin kwa nang ma ding na hin ki bol do thai ti khat che hin na ai hi le hi chi direct in ga hom ji hin tin na ai ho hi chi editor chu le cinematography hi ipizia na hung lung lut ham ip na ne wa ko na hung lut nei ham ai hi lo le 12 nan chai zo wa hung lung lut nei ham hi chi chong za nei sai thai cái chỗ class 6 ka hapat na 6 ka hapat picture ka bat jong le a picture ka het thim lo na story awa kin camera quality ho ka notice achung apat piti ka ham sai apat piti ka ang so ka notice आज कल लुंग पे जाओ ना Nokia मोबाइल हम दो चला ना snake game की चिप ना हो जो जा पर जो का पत्ता जो ची मोबाइल हम सो दिया पर जो ta kana ho lo le mi kana ho kan kap le lintin mi ka wo ho ka chok kom ni ga nyau video so ko mo sip jo aju sang ti e long le video so film ke ba long le Bollywood ngan chang hin na Bollywood rangan chang tu ilung thim jo Bollywood direction nga chi ta cha chong ki pan ba na camera tripod ma cha ni kin lo na enu mobile la gu thim ta ki ko atai ki sim ji achunga lenga ki kap leng le hun pro mt ta hona bo mu ta sanga ta chunga pata ki kap le hun ngai ki tola chu bamboo ka ki sibintin bamboo ka tan bamboo apara chu ka sibin dewa na thamokol ka sibintin thamokol la chu mobile ka tu lu ya ani ba ta hisaba ka kap li a hi le isina bol to pt di hai ga gela here le very inspiring khan hin na a hi le hichi lai ta chu na hung lung lut ai na lung lut na achom le khan hung hia na neu la ya hichi film ho na vet hi lo le la ho na vet na hung lung lut pan na su ipi la a kun ham ai lo le film a kun ham ipi a kun na vet na film ho short movie so na Assamese short movie so short movie competition ho lo le
comedy show, TV show, le Bollywood music videos ho. So ko le akap da me pp ham so ho but no ma like ta so interest mo direct interest mo ka bol ji panu le ka pan le kha sim ngai te he ka pa chun bas हार मान गया जो करना है करो हम पैसा सपोर्ट करें क्या कैमरा चाहिए पी कैमरा ले दे हम DSLR हर कर DSLR खा जो जा जो थोड़ा कौन के हापत चे कौन इंटरेस्ट चे और ना कन बॉल पे हम वीडियोस लोकल वीडियोस का सिप ना म्यूजिक वीडियोस को तो का सिप हम ले मिन असम जो मिन को इन हा हिट चे अमन चिपा को मा से चिपा म्यूजिक वीडियो थी में सिप ता बॉल बले वायरल दो ता ना viral bana jom kha jawa metropolis team ki dekhat na youtube hopping bird ki dekhat hopping bird HOPPING ako nitish ki team leader pa kon asya kowal pa khat in ki musa na baya chun sen ki mu ya jan punggit lang na office apang in ki mu ya मेरा टीम में काम करेगा पहले हाँ भैया करेगा क्या करता है क्यों बोल जाऊंगा हम लोग ट्रैवलिंग करता है हमारे चैनल हॉपिंग बर्ड ट्रैवल करता है नॉर्थ ईस्ट कहाँ का घूमते हैं उसमें ट्रैवलिंग का वो इंसान जो वीडियो सो ट्रैवलिंग ब्लॉग का सीन जो है ताको ना एडिटिंग न बोल दे हाँ हो गया भैया बदले चाचू ली ngam khat gum khat ka siwana jawana prak channel na prak news ki to ko Manish Keshav ki dikhana editor afya famous Manish Keshav ki dikhat Assamese video editor ya maju pdm mobile account ki text na ki text lekai chun kata san lo to ama famous ja na fake account ka hisa ki text le ki mu peeling sai Samsung rongali rongagdi picture ham prak news or production cho tamang khat na sa ko address in pya ka chilul le ikimu pinte handshake bol din man chalo tum na video so hoi thai em na direction hoi editing yang ka de video so min in share ya mi khat pa sai a hoi ko channel na to lam ti na practice na to le ti ma na awana nge ko to thai pp bol lam de music video so chui wang hin news reporter ho na bol de ta aba kai news reporter lang ka lo aba sumchuna muri ti na 16,000 or something number ka bol chom khat ka bol bola 1 and 2 months ka bol cha ya chong su ka bol local videos ang ka bol offer ki mula na ka bol le ji nitish hopping bara channel pa na nitish bhaiya chon saya contact kha ep na contact kha ep direct Punya kachi studio niaw chaka inde ikimu pitin introduction to how vision ki le direct kacha handshake ke bola हम kin kan ko ji na video so he piam nang hi editor na bol chuna nang ta nang ni do ma chuna cinematography editor na bol chuna editor na bol thele lekha try and bol ji ka video so hin cut ho scene cut ho na cut ke bol so ho ji be khat edit bol en ta kamo bol chu direct amo de jing na chance ka pi ring nei ye ichi le naung de te yang aptani apte thum da call mol do na kalong ang ta ke call ka bol na ala ji lo na la ji lo chom kha ka da la ta la khat jo wa call in bala ong ini de ho hai direct ka chi ji ma cha ka sei lo इसी वीडियो से स्टार भारत चैनल है सूफियाना प्यार मेरा टीवी शो ले राधा कृष्णा की देखो ना शो हम जितेनिया है मसपेना सूफियाना प्यार मेरा प्रोमो है सीरियल या था होंगे जो प्रोमो नंग ना शिप दिए ना मी तम ता ना सीम जो आइडिया कोयांग की सेलेक्ट दिया मन बदली ना का सीम सो के मी मींगा ता के होगा एडिट का बोलो shooting zone ke bol jata na shot jawa mana editing zone ke bol para kia jo select ta da ya ja jo upload pe pe yo ja para jo min
khat in hera in lung sit wa in support wa tun nang chin lang sum chui pi taw na nan chin lang next time le chance kan pi ding ne ve kha kan ko kit ding ne e wanga pune to tham cha khat hong kinai hong ne de jama bahot ti to gamla be se ta ana so ta jawa Radha Krishna khat ka bol kira na edit promo edit minute khat 30 second ho kana ke di jawa ina ka kinung le wa na chance episode iti le ka more episode ko permanent job ya na per episode ra ko per episode ra 16,000 ki mo ya na so 1 month ata ma ta mi ta jo so permanent job ta jo so jina ta struggle ka bol ai ta to hi chi su struggle na bol ai ta na in ko gin ta ka nga apa na ki thangat pium ta nei na ji chu not only local channel hitalo na nori sound hitalo ai ho national tv ka headinga star bharat na star bharat ipinati te serial minjo Radha Krishna chule Sufiana Pyar Mera editing kisan gya gatsi ai ho Kuki society adinga khangtha MC SEIMINLUN zo chu hin ki thang pi ta hin na ki pam le zo zo hem hon an nan ko ki di nanga hin na nan ko zong nan ko win tin chule kin zong ka vezi in hi chi in zo na sei pa chula ke he point Radha Krishna wang ho ka ve na promo ho very fresh hin na this na HD a hi ga di very fresh very catchy hin hi chi aning langa sei ho Kuki tak capa khat ina bol he ti wam su ki hello hin tu ni reveal na hin bola he ai like thang at pi ma zingin e ho Kuki society to this na film industry langa pan la hoin ama hi national tv chan ge editing bola chi hi ta in nam dang hi lo le mun dang ki man sai hon jong ki mang sa thai han nang le ho ding a pa chom he ti su ta la na na iga het sa hin tin ai hi le hichi inran hin saya editing an hunglung lut na pa in support na hin bol pai pa hi ipiti na ge la papa to sei sei ding na papa chu sampat phauji ho mai nin din na sampat phauji ho mai nu ho chun pi ge la permanent job mo popular government na ke wa the chu chu papa chu famous bin ti chu famous bin na bol the bol talent pa chu bolin cái màn các tù không mà các tù bị này các support đi này chú chơi riêng nhà camera hỏi chụp ya na drone cái gì mà na drone khai chụp ya drone nào chú ama bao xe lo kinh nào 50 kinh này 20% cái mà số tù bị tắc cái chụp đó drone hỏi camera cái chụp là ta hopping bird cho editing cái bộ là local video so music video sang kasim lo na kasim base lo Consensual Festival, no di sunga festival, Momo Festival, Consensual Festival, Silonga Weekender NH7 na. So after movie ka sim jo. After movie vung ta ki sim ko na. Excitement ding na. Ji show ay ji. Ita jo edit ama kon asaya jo ji video ita ne edit ding a he. Ita wanga na sim ding he akira ko i jo i ho show Momo Festival show manager ho ding a he. Mi crowd atam na chan dinga excited men dinga na same ngai adi jina ho after movie so job epio ta festival ngu si le footage so kai ko ma ngi in edit ka bola ka solve ji ai le very busy yong na hiding ka ta sanin na very busy na hiding yong ka ta sanin so le tu a hi inza ka in sai bang chun maba na hin itabang bang expectation na ne am ipp hung la kilom na sa Abdi tu na tilbo hi national level chan ge chi hi tan na expectation ipi Dipak Day ki dekhat na Dipak Day Asama Dipak Day is a very famous director music videos director music videos tam ta sim ma Assam is a professional video na tam Dipak Day sim na ichi ama to be khat kimuturing ka ngai chat na bang be khat so ka kimuturing ka ta sa het kimuto amati mang to ding permanent star bhar langa jo contact ki ho jing na show jo ama sun saya software hoi ni la thum hin na ji hoi ta na zilling course nan chai pha le kum khat kum yo pha le
chance no mo thei permanent job dinga episode dinga episode tele serial la आधा घंटा ना half of hour song हो कोई नूते ना बजी हो को जिदों आहो कि मोले permanent ताजो आई ले चिजा पर आजो फिल्म आया हूँ कि मुझे बॉलीवुड फिल्म जो गए ना फिल्म जो मेरे हाई ना टीवी शो ने लाइना स्टार भारत जो एपिसोड उनके बोले स्टार भारत शो सांगा जो GTV स्टार प्लस कलर शो को अब ना हम तम के शो नहीं हो ना चाहो एवं स्टार प्लस MTV को भाई किती जो अमो प्रोडक्शन थम खत ना कि है तो मान्यो थम खत के तो है ना स्टार भारत तो MTV डायरेक्ट के लोग थे जो असैयो अहिले जाकै चाहिँ भन्छन् नाइन से आले it's beyond my knowledge long hi tan na ki pam le jing अहिले हिची कहीं दो नोम की खर्चो editing hi lo le हिची cinematography hi na training wang ji hi lo pi chana training ji long nang ma hi na wa na lung lu nan ham ki bola hi chana hum do na hi na hi le training na chi training ana chi le chun hi chi sang hin kana sadem na tiam hi lo le training chi lo ai tia ka bol zo ya phazoi na tiam like to comment hin pio training to a ka ngai cha training na ngai cha na to ai ka ngai cha software ho ha tan na tham cha ka ju de ban tele ni pathin mi pi so ke na ke ang ju achom bi pi ya time chu ling hi ba ta kum kha ti banga chu 3-4 mahina 2 and 3 months kajil de lai thei jo software to ha ai le cha training bowling ai to ai ta keyboard na ne ya ka ball jo ta software pin tin na given series of your film Hollywood film editor ho ko software ho hi-fi ho to hoi course ka ball jo akizila VFX ti ho na apai hazilin hum kizila na phachom na sanga thilbol sanga to na ball sanga hung ha hoi thei be ni nang jo ki ham bowling ti su til ko na ka ne hin te nei le cameraman ki ti khat le cinematography ki ti khat amina chite ni ki hi nai pe langai cinematography hi ke ni na paki hi nai pe am nai sai thei le cameraman ti le jun director vai camera uthao te na camera to akap le su cameraman ewanga ma to zo ba hung bam khat ding hi bam khat na ka zo be ta bol me khat elonga ma sunga talent ma cham lo na cameraman ti le akap phuta jo ewanga ama idea chom be direction chom lo idea ma cham lo ke camera cinematography ki de le kati mo mi 12 lang kai wa na consensual festival ong fa na DJ hon ko fa le so gohotia consensual festival la suni di johan arman male ko yo na bollywood singer ho ko fa le kati mo ta kyo ba mai ta ka ki tu yo na nang stage sa ka kap lang kin lang kap ng audience lang kin kola backstage ami kichi ho program chong pa na fa le tang ki kap fa le chun combine ke editing ke bol le direction a chom be jo cinematography a jo professional direction hita ki kaung ko hita dire akap yo jo cameraman a kon dire te no hai ha je lu zep ti na hi na professional that chom be le hi na ai le hichi nahin bol na su pen na to la no pen na to na program or EP coverage na bol na EP mo na hin sai thai na cinematography na bol na naga kap na pen ano pen na to program ho might be official music video or itabong ko ham ai lo le itabong ko no adi tang sele after movie ha na after movie aji so audience crowd tamatam na drone ka de avat ngai like go ma cham lo na jana ki mu lo na like go right go kha ki thai drone chu mi chunga chu thai po yang po ke thai na reaction lo audience sang ka bha audience sunga mi ju kham sa kham tamatam li na ai ka ta ki kyon tin sunga tai ke vai tin ke ka yin tin mi ko cameraman mo le amo aja lo na peng za mi bo thai cho camera ta su kha thai leng mang thai na jang ho reaction lo chu ha chu ve ka pen ai abai pen chu le teamwork discipline ta na to dipak de hon abol to na kilung to chara abol ko teamwork thil ho bo na man cha ki ho to cha bol chu easy tha ai le editing na bol na hi ep hui che pen no pen
la na bol mama hi lo lin ja travel vlog ho no mama hi lo le promo na bol ho no mam serial ho a editing mi ta shu ha lo pi editing he ha chu music videos ma kai denga music videos bai na ha chu blog ho ha chu sound effects na video ta chi le thung ke se ko hoi suan koi ram so ho ha chu hoi suan ke to ram ke ho to ngai music video se le भाई चिची तिन सिमिनलं ची अल ची लो चंग का हेन मा नो के हेडिंग लो ले चिची एक्सप्लेन बोल मा चिता ना अदम सुजे मा आइडिया ना इमा टैलेंट ब्लॉग हा जो थे लो जो ना आफ्टर मूवी आं जो थम खत हा जो ना आफ्टर मूवी आं जो होय सु सोंग साउंड इफेक्ट्स ओम दे हम ना होय सोंग पत वीडियो सोंग के पन्ना जो दा this is le official music video hi bai na sa jap ti na hin la kai denga bai jo bai na sa hin le til khat chom le khat ga ki dong le hen hi chi na hin bo ma sang ki taw na hi cha na hung lung lu ma sang a hi chi hung lu hi cha in hung lung lu ni nge ti na ki ge lam ai lo la hi chi ma sang a i pi lung lu na ya chim ta jo beatbox na beatbox la kama music ke bo lo na avana chu le ka lung le be selo na mo lung le class amin bol ja cha ka bol thei tho avana drum la kan na drum lang chu kilung le wa mini chok pi tho lo na ta avana la kilung lu la chu class ang ki mo sa ko lo ma teacher han free time fa le period fa le ko lo ma ya mi ma ya tai sa ri na chang chu lang chu tu jeng ge ji wa nga la chu mo sa jing e wo ngai ya chu na o ko lo ma chun mi tham kha achip po le chun faida bol sa la chu kilung la chu kalung lu che wa nga la nga chu la kalung lu pa chu video ang kalung lu na e wa nga video chu lang chu kalung lu chu hat jo ta chu la nga video lang ka chi pai video lang a zo kai viva video khat ni ki tin na mobile la viva video ki ti khat ni software tu ang na lai jo viva di pro khat na mobile la software editing ka bol na start jo ama sabche ma sappe na video ke editing chu ke editing lo mobile la post play am khola na post la mobile khat mobile ni ta ka so da na khat la khala video na chang chu ki ching kham ki sa lai jo chala jo tai ki ka ba ta kha ki me to la ulta fulta mi na ta ki me chum chat ke 3 second tai ki bola post ki me thai ka ta ka la gam chuma location chuma ka jara vai start tek da ka bol jo fa la jo execute it ta jo very creative na creative ta thil bol kan ji chu training zong na bol pon hi chan ya lungyam na nei thei wang che hi le hata in training hin sai le chun pulang na pha nei ti wang ka gaung na ken ki papin a hi le la zong kalung ana lu nin na tin na music lang zong kalung entertainment lang hi lung lu na nei mo mong khat na nei na god gifted ti taw ti pathin in talent chom le khan na pi khat hin ti tia na talent discover na bol la na hin po do family nan support ki zong hi lung dan ta khat hin na ki pa pi ta khat hi ti taw ti chu e ho tu lai this nai ho Kuki society ai le khai sim le kha sim bo hi pressure ki pina ama heart ti anung thi ma acha hello la now wini pi de ham ti chu follow sa lo na ti khat hi nei win nang wang pathin bo ti taw te nu le pain jong hoi ta na support hi nanga dinga jong ki thang up pium ta hin ai le hi chi chung chang a hi nu le pa ko mai pi na sei no ma support ko nu je support be se lo kan nu chen le kha sen bang ai lo le sepe yang kan ki wat kha na wel thum ka pa certificate na wel thum ke ba silonga ka lut lo jo ka kai jo bang kan ni bang ai kho sa bang ai mi ki su ka lut lo ba ya jo kan nu je support ta support ta jo ka ki mo jap ta na ka pa jo mi de lo pe lo sepe ka ke wat lai phao lo na kola cmp kon ja se yo jo sepe plan le hom ta sa bharti ka ye to hai next mana bharti pi wang army a lai barbat sumju ke mu the ma cha nok nan boy san no yam le kha ki sim mil lai lo le talent ne wa chu talent ani chu footballer su piam so win lang chu he army dai bo
interest kita itu aja. Banga ini mau jo permanent job aja kita itu na practice ke bola na kerja kakilai kilut kilo. Kok kesal lo. Apa yang tempat kaki pai lo. Aja jo army lang kilung lut lo ya na. Tapi jo never give up. Video kasim local video ta juta jumlah kasih. Ta jo ke bola offer kamu je. Offer na mo ato ay national TV sanya tilbol kat na hitan na. Inu yung sa SAP hindi ito pa very talented hin na. Support sa ano bolin na. Ito lang sa support bolin hen family sa hilawa. Kuki society jong it's a game kana mi he na thay di su iga sa yo hin na hilay ki holim non zon dok hazing na ba ikit ilal ta hon ta sa min break jom sa ga la hite MC SEIMINLUN zo cinematography graphy jule editor to ki holim na zu pha jom sa na khungai tin break an allow hitin break hung ki chai chai le ama chung sang chua adang dang head be no ma hilaw le til tha entertaining adang dang hung ki ho ki di hin it's a kong ma sang sun break jom sa na allow hite सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा शो बनाया है, प्लीज़ देखिए और फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और देखते रहिए। बाकी तो हेली बताए। सूफियाना प्यार मेरा 16 अप्रैल से रात 10 बजे स्टार भारत और हॉटस्टार पर। 16 अप्रैल से रात 10 बजे सूफियाना प्यार मेरा। दारुण शाह से अपनी पोती की शादी कराना चाहते हैं। सैयद शहरियार शाह गाजी की एक पोती से मेरा बेटा शादी करेगा। मुझे हाँ हाँ करने वाली, जी हजूरी करने वाली। The world of next century.
या अल्लाह, जो ये लड़की मेरे सामने खड़ी है, इसे मेरी जिंदगी का साथी बना दे। कायनात कौन है? कायनात ही वो लड़की है जिसके लिए तुम हिंदुस्तान आए। Avelin na bon chawin lim na kahin nei kini na hin zu kahin sai bangin golhang MC SEIMINLUN jo cinematography chula editor to khiolim na chu in nei min twin break zawin khiolim na cha na pan pai ki jing ho hitin ai lai khio pai ki jing hitin hichi na thil bol na hit taw tin na hichi na thil bol na a hi Manipura thil ki bol ho to na hola thil ki bol ho pi ki hi na mam chule a budget lu dan ho ipp mam chu ai chom chan hing sai thai dia cái khi nào rồi direct teamwork na teamwork cho nhiều sẽ phản ánh cái long tu nan te wanga camera difference sum ta na camera difference là budget amen ba budget Bollywood a cho le Bollywood cho chom ta na Bollywood cho lakh budget na asama cho le 70,000 ta na music videos one music video 70,000 na Manipur wang ka point na ana director hon Manipur videos ahoy mo pa kasi ahoy na very nice banga amon gamjang aha chu yo cho public chu be si lo na public chu yong le public kon camera ho ba ju na cho ko nal ji lo picture ho sim yong le dubbing bol ji na cho na Manipuri han ke bang tra ke idea ka nei to pa ai cho shoot behind the scene ka ba ju cho Manipuri sang behind the scene ka ba ju ya eta mi kho film ke thopara to chunga mic ho ko za lo cho इसको मतलब डबिंग करता है जो mic lo mantam lo के जो ओरिया ना जो थे या फाले डायरेक्ट का नेचुरल डायरेक्ट थुक से पा जो कि रिपोर्ट चडिंग ना मूवी सो नल दी जो बट नो दी जो डबिंग बोल ले के थो जो डबिंग के बोल तो बहुत डिफरेंस budget जो रे कसे तान Bollywood cho Tamil Bollywood cho sei lo ri Assam cho 70 ho hin Manipur wan cho ke poi chu he budget pang a hil le ai ho Manipur ai ho cookie cha te taw tin na ho cookies community la official music video ho chule film ho hin na vet training ka ta sanin na cha hi ep ho hi nangin pt de ha avat na sam iti bolo ik piti da ikhan tonga ham chu cinematographer ho hi lo la editor ho pa mai pin na sai any video so mo sai ul lang na any video so ka tun ka ve wa kana ha bat lo na ani pa jo picture tv ki thang Bollywood lang na in the picture ngan cha mind to direction to bona Bollywood ngan chai ta na ana maybe video so hi ako na tam ji cho ye kanu ho na wat le na pizza pi jo na chu om lo pho le chu professional da jo editor ho jang chun ako na chu la lo ding na cinematography yong chun director pa chun ako na ho cho kap lo de kap sa lo de cut scene bol te te ngai cho लेकिन का के Bollywood star baharar ka cha chuna shooting bolo chu peng jo cho mo na peng ka jo mi halla gulai banga actor ho chu chom be am bowling ki ball director ta bang pho jong le na kita chuna boli chu ta chuna bol hom jong le ai mi la tam khat amai ngal ki khel le to ta i pho an tin tin na bolo a chu hi lo na professional actor ho ding a chu a bowling chu ke bol le a mon ki ge la phai i pho cho chi sang hoi ji ba ka bol li chu again ngai chu ta chu editor ho de film director chun na bol na thaya ka idea ho chu na public lai lo le hoi ja tam ka Bollywood music tham cha copy le nal ta ta very important acting na acting actress tu amola la zuam ka hello cho ina to wa nu nga ame hoi po ho ala actor so sa yam agin cha na mo cho
talent jang ngai cho sunga na lo tham cha khat apui ra director pan audition tham cha la the cho chom bia na chi scene khat pin chu acting bol de kana chun bol ti ke pa na chun bol ti to chu na audition tham cha khat la the cho fa la chu album ma cho select the cho fa la ma re nga boy lo ri chu na chu ta chu ko ri cho ta twa pha na cho pha jang na kimi khong sai ho na kimi khong sai mai nga la ma naเลดลินจุนะลูกพ่อบางทีเอามาทำจะขัดอภัยมาตัวทำก็ lose ทีมตาจ้ะนะมาส่งวิดีโอสนั่นนะทำตาเขา boring ทำปีทำ lose ทีมตานะ active ไงนะชารุขานเขาบ้างอ่ะจู่จริงเนี่ยอากิคินะจ้ะนะตัวcinematographer เลย editor ปานะหินใส่บางส่วนที่องค์ดีกษัตริย์นะ acting ละไงมีอินลาดิติงไงเนี่ยเขา audition หอยกี่บอลที่เห็นหลังแต่บางส่วนหอยว่าหอยดิ้งไงเห็นได้หอยเมียหอยหุ้งหอยที่มาเลยโม่ปุลุเปล่าหอยจีวังหิวางหิดีว่างดีจะลงดิ้งกินสอง make up อย่าง over make up บอลเดียวนะ screen น่ากินมั้ยเขามูขาจนยิงว่าวิดีโอ over make up อดีมาจริงนะอาหินเลยฮิจูขัดฮิตอินอาหินเลย acting ฮิจีfilm สองที่เราเต้นนะไอ้หัว official music video หัวเฮ actor actress อันหลังขันนินacting จะทีมเบ็ดไปตินกะไปโดนเลยนะ editor หัวเลย cinematographer หัวเห็นอามาหัวเห็นฮิจีอาเซลเจ้าเทียว editing ball พัดเลย or ฮิจีไล่ก็ให้ในใจเทียวก็ใช่ก็ให้ไปฮิจีดึงอาจุนะdirector ป้าคน repeat อาหาบอลไงจะ shooting ball เขาเลยนะมีหาจู่ๆลงก็หาเขามานะเขาลองเปีย shooting กี่บอลเขา director ไปไล่ mother board อาบัดจีจ่อsceneคนนั้นแต่หนูตาบัดจีนะแล้วพอ roll camera and action ที่แล้วพออาบัดจีนะก็โลจิ screen น่าจะหอยตากี่มูจ่อแต่เจ้า camera ตากาบา video ตาบัดโตนะ mother board อาบัดก็ขี้ขี้จ่อ director ไปตายบัดจีอ่ะก็ทีมนู้นเลยนะก็ repeat พัดกี่ล้านพัดหอยตันบอลพัดกี่ล้าน no problem นะวันหอยตันบอลพัดtwin โดนจีวะนะอันบอลโอเคโอเคมาเดี๋ยววันน่ะ action บอลก็ไล่จันนะจะ cut action บอลไงจ้ะวังกินแค่ด้านน่ะeditor ของdirector โคเป้เว้ยไปกี่ละเลยน้อง actress ลงอ่างอินเตนะ editor ของจ้ะจีกี่ละเลยปีกี่เฮโร่ละ就好咗，就好唔落咗。ไอ้ว่าไล่จะไอ้หัวตัวไอ้หัวกันเท็กซ์ก็คิดว่าเราดันจะไอ้หัวในโลกปุ๊บมาไอ้บอลกินเอาเห็นตินน่ะอีกแม่นจงตามอีพีองแต่ไอ้หัวจะฟิล์มคัดอีทอจงเลยน่าแคมรานี่ทำเอาคัดอีกิสุตัวจงหาตาโดรนจงหาสตาร์กิว่าเห็นน่ะลังอ่ะอีกแม่นหัวลังอ่ะ professional หัวตัวเจ้าหัวจะอีกเตียกิว่าจริงจังกันน่ะอีพีที่น่ะกิ compare ตัวไทยกิเราเห็นน่ะไอ้ว่าอ่ะ training ball โลacting training จงเราอีกมาจับบอลว่าให้จันอีพ่อจงที่ไอ้หัวผู้ society หัวลังขนาดเวียดนามเห็นละป้าจันตาขัดจงเห็นน่ะอะไรตู้เห็นน้อหัวตะบังให้จันน่ะพ่อหัวไอ้หัวนี่งาห้องประชุมเห็นน่ะนั่งคนจง contribute หาบอลนั่นเห็นบอล not only in Assam Kuki เห็นหรอวะมันนี่ปูราเจง Kuki จ่าเตียดิ้งอ่ะจงไอ้จันแกมันขัดน่ะมีนั่นละสังอารมณ์จ้านั่นละดิ้งให้ว่า quality จุดกี่บางอันเห็นบอลได้ที่ยองซูfilm ลังให้เราเลยofficial music video เห็นละ entertainment ลังโฮมท่าแห่งกะใส่นมนะกะใส่นมเห็นตินจุดนั้นเห็นเกลดิ้งเห็นจุดกะใส่เจ้าคนน่ะสุพิธีเดฮักเขียนนะหุ่นดิ้งเห็นน่าชีจานนั้นเสมา teamwork น่าอีกใส่ตัวเดียวอีกขัดตัวเดียวเห็นไอ้ว่าอ่ะบ่อยน่ะเป็นจริงจ้ะสมเล็บไปในโลเปล่าเห็นนะฮ่ากี่บอลเห็นจ้ะแคมราขัดเสียน่าอีในโออีมันว่ากี่กับจีจ้ะตั้มจงบ่อยเห็นสิเห็นตินโชจูไอ้หัวจงหุ่งเผาเห็นตินน่ะสมเล็บไปจงเห็นในดิวติ้งตาแต่น้องหัวจง talented มีตั้มตาหุ่งติ้งจงเลยอีจันเข้มขันนะเวทไทยให้เราเลยช่างstandard จอยเห็นบอลที่จงจะกินเนี่ยลังนะอีในเราดูเห็นที่สุดก็เห็นเสียงที่นั่นเห็นเลยโกลังขัดจงในเห็นนุ่มไม่ตะบังนุ่มไม่ลังก้าวใส่เลยนะ just for entertainment อีตะบังนุ่มไม่น่าเวทครับจีอีตะบังนุ่มไม่ที่น่าเวทครับอันกิตุหัววังกับน้องเราอันกิตุหัวที่เลยpagi sele pavitrana pun bi matlab nu la pa kong ko ma bi na
pama pot do lo na chu akide chu le normal na itawang thamkhat chat khala hiu khala be se lo na college kai pi pi cho thamkhat attract eye contact bolo na zoom thamkhat thelo wa ni to direct ke ho pio ho thamkhat ru cho MC SEIMINLUN zo in no mai dei ho cho le neo khat attractive ding neo khala zap ning ti nai na no mai anave reverse so chi ni ki mel si di chu kain sa ji so mai mo mi a hit pon na to a zong hi sang a hi hung khang to ben lai ding he a quality hin sai ho chu na head di he ti chu ka sa just entertainment na ding na a hi le EP na du pen nam adu god ya India ke muna pani puri time pass na this is le kola hin ai ho cookie this is traditional dish so EP na ai sang pen traditional dish chang pa me ham lo metam na du pen na this is lang very simple na hiding ta san o men a hi le metam le kopi le alu thawa ki kang ko very simple hin sa na du be se lo dan ya sa chu le boiler bo se ka du bong sa no ko lo ma i ha ni thelo ki do be se lo vegetable le fruits lang oi na ha ni di ka ta ji very fresh na hi na fresh na hi na a phai na go green hoi ha ni ngai hi na phale jing a hi le khat enjoy sai bang chun hi chi entertainment lang sa hi chun na editor ho ai lo le cinematographer ho hi behind the screen now ma hi win na on screen now ho hi min appreciate a ball in actor actress pa se bo hi credit a chizi na behind the screen ai kui ham ti kui man have se ji point ate ga bang to ai ke holding na han jang you and me na zoom ki chai ting le min hung ki ta do camera person editor adu da min angai sang ji point ai ba mo ho credit jang hi sang hi na hi ji piting a min ji ho hi a head do a zero ha amo hi Peter appreciate mo ngai hi na hi chung sang thai na comment hin Peter chu le simple ya na TV show te ho ki hem tin na da TV ang show pa ho min dai a head le na ai chu hon behind the scene e ka ji lo ja na TV show lo ja chu min head do ai bang a ho khat to na chu behind the scene ho min chu le direct a aman a ke post lo le ke hello na sum chu amutam pen chu mo chu bang a parda chong do lo na simple screen ang chu le ki notice te so famous te behind the scene also screen na ki movie se lo na chom bia ke upload lo le ai behind the scene why upload te ngai na sam nang ma long ge na Rohit Shetty director na Bollywood film director Rohit Shetty behind the scene hab di cho Rohit Shetty film na a film ki chai fa last fa man behind the scene hab te bata malim ki mu sa te bata hab te ngai adang ho le adang director ho Amtish Ali pia mo Karan Johar na so director ho mo behind the scene ko amon upload lo mi chomin upload na a film jo Radha Krishna itale Radha Krishna a making of Radha Krishna type lo wala mo ki mo lo aba Rohit Shetty film jo like behind the scene te la sa ama style la ki wang hin na ji chu group ma na tong ki hin na credit to actor actress pa bo chi ang chu lang khan na iga ge la hi ai le chen lang behind na mi tam ta zao hin na am hong su neu khadi ga ta lang ai ga appreciate na su thil hoi ta kha hi na thil kha ta kha ai le tuin ai ho cookie society cookie community a hin film kha thoding le official music video kha thoding in it's editor ding le cinematography a ding hong ki ko le I tabang bang charge na ladam music videos do se na ken asama music videos kha ajo akap le edit bo se na 4-5,000 kla je from tam lo 4-5,000 kla je ba movie so jo 8-9 na 8-9 kla je ana movie so so man tam de aji to amo budget so a budget hisab ya na ji movie budget chan hisab chu ya ji movie ha so budget music video samon 20-30-40,000 toro le iza chu thum theina a budget ka hisab se na
so music video so kin ka hala lo 4-5,000 na short movie sha jo sang tham cha tam hiu full movies dile 7-8,000 bo the tambe se lo hen na Manipur di dia chu sang chu hom sa ki ding no ka ta san ani chu thakari hewin na contribution ka jong hi tin ai la tu san ya na thil bol la hi min ha no ti spend hi bi ha inja star bharat na serial ju ha notice then is ha no ti spend ai la hi star bharat radha krishna hi ki chim na la yam to ai chim na la na ai le ahung ki chaya min ho hong ki som do ahun na min zau ding na min zau am hi lo le ti Bollywood rai na aboy na kham cho ita kai man ka kyab lo ji na ki share ya ma Bollywood ra ho videos ang kyab lo fa na anu ya ho min ma cha da ge lo cho saf sutra hindi pa ge jin na show min ge jin date min ge jin cinematography editor choi ma cha ge lo bu jo amo rule cho TV show ko bon in bal cho na so kai kalonga le sir editor तो नाम दे देता है एडिटर min tham करने को नहीं भाई ये रूल नहीं है हमारा हम तुमको पैसा दे रहा है तुमको चांस देगा ऐसी जो ऐसा रोहित शेट्टी ने सही ना इंटरव्यू हुआ टीवी शो बॉलिंग जो फाले बॉल जो बोले वहाँ कई डायरेक्टर का गेल कई ड्रीम जो कई माँ प्रोडक्शन का के होंगे ना रोहित शेट्टी फिल्म ना फाले कई जो क्रेडिट अमीन जो क्रेडिट दिंग अलास फाइव बिहाइंड द सीन का फिल्म जो हम दिंग apa spena kai min yong di ta ama production ki han so Rohit Shetty tai starting ya na TV show jo min ho ma cha ki lo pi show min ta hindi pa ta ki jin tin na video ki upload le jo promo a jo ma cha ki lo na eba TV a hong pha le na TV star bara live hong pha le promo a ki lo bu jo episode a ki jo TV TV GTV hong bola chunna taba serial ko hong ke pat parin ko nu ya direct min hong ke tha ta production editor camera assistant director hong ke tha ta ya min notice lo ke chu hi chuna kisim ji lo ani nga hong ke sun ji a design ko mo na la mo vya ke notice lo a hille that episode ke mo nom bang so hin a hille future hi ta bang plan na nei future right plan this future ki chu ga sai lang 2019 ki chai di ta na 2020 ai ta bang upcoming project na nei upcoming project Deepak Dena director pa to kakimu to mai the các cái mục tiêu đấy cam có mục mấy thế các ta sản xuất mà video so vật gì na blog so vật gì cái gì thôi mà style đó cái tụ na mà team mà editor बहुत famous Asim Sharma colorist बोल gì na edit जो बोले colorist जो बोले mà तो cái mục mấy cái mục giống hung cái mục to in lang chia quân chân ama quân chân thì tao thế na to nó to hồi international level not only national ti tao international level chan gya na platform lit ta hin mu hung hin ti chu ka ga sei hin ti na hi le tu ni chai studio an hung a hi asama ko na hung na hin na ni za no ham lai cái जो hafta khat hafta ni kha ang gya na ana ko pa go mang date New Year naman jai fa chi Assam le Manipur Manipur na sa pen ipiham Assam no na sa pen ipiham khat khat in sei tam chai sama pollution tam na mas ki to yin mas ki to na min mas to be se yang lo na to na pitiam khai ba pollution tile pollution ya hintin sam jo no be ba nga anien tam na anien tam thiên yang na chơi vàng anien tam rồi pollution na qua mai per ki bom le ini pulang ana dek ta còn na ko mai om sa na ko na fresh touch pollution ma chang no na
city la jo ngai na pollution te ngai na fresh na Manipur fresh ya na de Assam chu polluted jam hai ja chu ngai sang mo jam hin na Manipur na hung chen ding jong kata sanin Manipur na dai dan chu hin se a hi le a china ding in cham chai tu chu a hi cinematography chu la editor a lung lut khang tha ho or a hi lo wa hi le national TV san ya na tong khat na hi tai na experience na nei ding hi na tu to atong ho ho ki society ho ko ma ipi wai tha na suggestion ipi na nei mam cham cha na hin sai thai dia tam khat tham cha khat na emi film tam cha khat bat da hiu lang na me liang bat da hi lang tam cha khat Hollywood lang na Hollywood ko Beijing la chu na pi mo adventure video so na direction pa to tha gimbal jang ho na so ko ma ka sai no blog ho ven lang hopping bar ho channel ven lang pidi ka bang music video so abat dile assamese videos kafi to tha ho na Bollywood lang le Hollywood tham cha khat ha ba hi lo chun na mai no shade ta so ke bang direction na amala ma be ta fa le tham ka YouTube vel lang how to shoot how to do YouTube tham ka shi practice bolo chun na thik jing practice bolo chun ho practice bol ding ban suggestion ng la ding YouTube yang wedding Assamese video ho jong wedding ti hin na a hi le nang mai YouTube channel ni na channel ni cha ka nei lo na nang sip ha jong le support jong ki bol to hi na ki pam he jing tu ni Impact TV Kuki channel studio na hunga na hin kho thu sim chom chai ga ki ho wa chule isya na hung lung lu dan ho iga ki ho han ano min na very inspiring jong hi in chule ave ho atam ta in jong hi chi ngai jong ana sawing tin chule am ho ding in alung lu naw khana ki khiang na khat jong hu in te ti sukin jong kata san nang jong hung wang phan lang pathin jong na wang bo in tin na national TV so khat ni na bol pan to khlan in khat ni se lon ja not only Star Bharat jana in sai bang to Star Plus Sony Entertainment Television abana GTV Colors ti ho jong hung zawin lang ai ho Kuki cha te ta lang khang tha ta chapa khat hung hin ti chu kin jong Impact TV Kuki channel core committee thalang le producer pa le keima thalenga wish ka hin bo hi na ki paum he jing in ai la achai na pe ni Impact TV Kuki channel to le viewers so pa mai pi na sai no mang kum ki sai to ki hana cham cha hin sai studio hoi tan pui win lang view song je subscribe tam che ri famous min ha he che ri best of luck best of luck crew members Impact TV nang jong best of luck kum tha na lunggel ho zo si pitina fulfill hung hi han ti chu kum tha wish ka hin sai to ma ka hin sai in pam he zingin dunia ding in Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow hi san na chai taw hitin chu le tuni guest sum pa jong hi support na bolo hitin ama vlog ho hi lo le YouTube channel ho hung do ti nga hi jong le ana ve hitin support na bolo hitin aji chu chapang cha hi banga national TV san ge editor chu le cinematography langa tonga hi ta in ja chu e ho na ma dinga wa khat hi ta in ji sun support na ki bol to chi o hi ti chu ama dinga ka hin sai ki na hi in ti chan hin na cha in kating chu le ban ting le guest tha thu sim tha chu le mi tha to avela khong ki ka si mun tena ve zo si na bon chawin kum tha chi bai jong ka hin bo in 2020 hung thun to ki hanin e ho jong thao hitin nok te na mango hi te ti chu avela ka hin sai hin tin dunia dingin ti chan hin chai taw hitin mun tena ve zo si tuni so event na wa ilungel danu iphat chum pi dan ho e ho Impact TV Kuki channel official website comment le feedback ni hin pi theo hi ave zo si na bon chawin mangpha chule kum tha chi bai